Bafowethu useyikhipha ingonyuluka okamaskandi ke lapha ke sikhuluma ke ngonjoko ke ihobosha ke lapha ke ithi ke akaneme ke ngendlela ke icokamelisha ke elimphatha ke ngayo ke lapha ke nabalandeli ke balo uthi ke ucela ukubhodla kusho ke unjoko ke lapha ke ake ngiqale nginibingelele bafowethu la kwesiqiniseko eSayimita maqala ungela kule channel ke ngicela nje wenze okulungileyo ucinta button ka subscribe ke uzibeke amathweni amahle kakhulu thola amanye ama video ke engizokwenzela wona webafowethu ke unjoko ihobosha ke emqolweni kamaskandi ke selikhiphe ke ingonyuluka ke esenhlizweni yakhe ke lapha ke ngenxa indlela ke abaphathane ngayo ke nomthandeni ke lapha ke ubhale kanjena ke uthe yena ke akakaze ke abe nenkinga ke nomthandeni futhi ke impini ke zikamthandeni ke nokhuzane ke akangene ke kuzo ke lapha ke uthi into emhlukumeza kakhulu noma ke emlimaza emoyeni ke ukuthi ngaso sonke isikhathi ke lapha ke bayamthuka ke abalandeli ke bakamthandeni uma ke ekakhuluma ke ngaye ke ukhuzane ke lapha ke kodwa mekhuluma ngegcokama ke balokhu bathi ke uyinkonzi ke hobosha ke lapha ke kusho ke yena ke unjoko uthi enye into futhi ke ephinde imphathe kabi ke lapha ke uthi kwe wawina ke 100,000 ke lapha ke uthi kodwa ke akakaze ke abona umthandeni ke lapha ke amposta noma ke yaposta ke athi ke uyambongela ke ngasuke akomelile ke uma ke ehlabene ke njengensizwa ke uthi noma ke ekhiphe futhi album ke lapha ke umthandeni akakaze ke ethi ke ihobosha ke likhiphile ke lapha ke abantu ke abaleseke ke lapha ke uthi yena ke kodwa ke kwelakhe igama ke njengoba ewunjoko ke uthi ngasonke isikhathi umthandeni mokugona ukuhle ke akwenzayo ke lapha ke uthi ke uyakuveza uyaphumela ubala ke ancome ke futhi ke aphinde ke ambongise ke lapha ke yena ke umthandeni sekhumbula ke bafethu ke ukuthi uwaposta enye ama-post ke yena ke lapha ke unjoko namhlanje ke ethi ucela abantu ke bavotele ke umthandeni ke ngengoma yakhe ethi iParis ke lapha ke njengoba inominatiwe ke lapha ke ngaphansi ke kwawo ke ama-award ke lawana ke kuyi-Motsepe ke Foundation ke lapha ke unjoko ke uthi ke akaqali ukwenza ke ukuhle ke ukuqondana ke negcokama uthi lokho ke uzama ke ukukhombisa umthandeni ukuthi yena ke akangeni ke empini zakhe ke nokhuzana kodwa umthandeni ke uthi ke uyabona ukuthi umshaya indiva kunalokho ke uyamtalapha ke ehambisana ke nabalandeli bakhe ke uthi bahlezi ke kukhona ukuthile ke abakuphosa ke kuyena ke unjoko uthe unjoko namhlanje ke kusukela namhlanje ke akasobuye ke amnaka ngoba naye ke uyazama ke ukuthi uyayisondeza ke ngokuthi ke kubanjiswana njengoba ngabaculi ke kodwa umthandeni ke emshaya ngomzimba bafowethu ilezo